Ahe, mina iza Swaka Chauke aka YouTube channel ya Swaka Chauke TV. I bamandla hi vuyelela ka vanhu hinkwavo lava va vonaka video leyi. Na vanhu hinkwavo lava vonaka ti video ta Swaka Chauke TV. Hi ndlela yo fana na yaleyo. A hi nghenelangi ku la ta vulavula hi swilo swa ku tala kambe hi la ta vulavula hi album kumbe CD cover ya Juwan Soli Makam. Ivi loko heta ku vulavula hi sweswo ivi ya vulavula hi mavulavulelo ma Gagash towards Mr Post. Hi sungulela loko mi langutisa cover ya Juwan Soli Makam, me a ni swi koti ngopfu leswiya swa ku langutisa swiharhi ku lexi xiharhi i xini, but nghala na hi voko kule i nghala, but lexa xin'wana xi nga la tlhela ni kotanga ku xi twisisa kahle ku nga va ku ri yini. Lava swi tivaka van'wani va ri i mhisi. So by me looking at the cover or at the picture, the two animals, swi ti komba nga ku swiharhi leswiya swimbirhi hinkwaswo leswi nga le ka cover ya Soli Makam i swiharhi swa matimba swinene, swilo swimbirhi. Kambe ku na lexi xi nga le ku vulavuleni ngopfu, kumbe xi nga le ku vukuleni, kumbe xi nga le ku kekeleni, kumbe xi nga le ku valavaleni. Ku ri ku yona nghala aggressively yi relaxini mara yi langutisini xiharhi lexa xin'wana lexi van'wani vongo i mhisi. Loko mo langutisa kahle, I even said this thing swa ku Soli Makam i munhu wa ku ri calculatively loko di promoter album kumbe loko di lava ku humesa album ti rhanga di promoter album ya dyona hi ndlela yin'wana. So like sweswiwani di nga ya China di le ku trendeni, and then loko se di humesa everyone u ta va khala ta twa ku di yimbelelini, di nga di nghenisa swa le China na. Ivi title track ya kona va ku i wa ho mavo. So you can see ku ri marketing strategy xa Soli Makam xa n'wi tirhela. I munhu loyi a ti karhataka loko a lava ku humesa album kumbe loko ka ti-project ta yena na swin'wana na swin'wana swa ku fana sweswo. But hi ku langutisa cover, ti-picture leti a ti hi komba kahle ku ri Soli Makam is very 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 angry and dangerous. Even then swi hi kombisa kahle ku ri ku na un'wana a nga le ku vukuleni, ku na un'wana a nga le ku kekeleni, kambe a nga na power. Because ku na ku rhasa kun'wana loko munhu a kha rhasa u swi twisa ku ri munhu loyi o va worried. So somehow let's take it to Oscar Makam, because we know ku ri vanhu lava nga le ka beef kumbe munhu la nga le ka beef na Soli Makam i Oscar Makam at the moment, yena ximunhu wa twakulu. So Oscar Makam la ka cover leya u fika a vekeliwa a va munhu loyi a nga worried, kumbe xana munhu loyi a tirha ku vulavula mara mintirho ya yehe yi nga pfuni nchumu. Ivi ku ri Soli Makam u na matimba makulukumba ngopfu and u dangerous mavona. Like ku fanele leswi a nga fika swi vulavula a swi mention last Soli Makam swa ku loko u endla beef make sure ku ri loko beef a mina a wu hupangi, hi ku loko no vuya ka wena u ta vona mihlolo. Hi leswi i nga ku Soli Makam sweswi la ta swi endlisa swona based on the picture and with regards to album ya Oscar Makam leyi nga huma, la a nga bifa Soli straight, a nga bifa Soli Makam straight direct. So Soli Makam swi tikomba nga ku u la ta tlhelisela beef liya hi ndlela ya dangerous ngopfu based on the picture leyi nga le ka cover. Okay, ahumeni ka sweswo Greater Gagash Municipality, munhu loyi a nga khoma kumbe a nga number 1 hi ku buka tiqambi, munhu a nga number 1 hi ku ni nga vula ku influencer, ni tlhela ni vula ku ri is a businessman, event organizer, MC. Van'wani a va vula hi Benny Mayengani kumbe xana va vula hi gig ya yehe. Ni voni ka page rin'wana ra xin'wana xo phuta va ngo hi xona swa ka Gaza. Eka Gaza vanhu khala va ku hi mina va kha va ni hembela mimi Swaka Chauke ntsena. Lexa a xo no va role model ya xona, that's why ku va ku ri xi ku Swaka Gaza. Loko mo cheka Swaka Gaza yo Swaka Chauke yo sungula before ku va na Swaka Gaza. So ni vi role model ya xo xisa lexiya.
xi dyondze hala Univen xikolo a no xi tiva ngopfu i mbaranyana. Okay, so but then the fact of the matter is that va ko vanhu lava va nga vutisa hi Benny Mayengani ku ri Benny Mayengani u ta va ri kona ka gig na. Greater Gagashi xi kombisa ku ri no va ta va ri kona Benny Mayengani u ta va ri kona aka gig i va vutisa hi Mr Post ivi xi va out of order xi va out of order video ya kona yi tlanga la hansi mara xi kombisa timhaka ta ku a xi happy loko vanhu va kha va xi vutisa hi Mr Post loko vo swi kota a va hi va buka Mr Post bona hi voxe kumbexana va create tigigi ta vona va buka Mr Post hi ndlela leyo so xi ambela i xikonyololo mhaka wo fana leyo kambe sweswo swi kombisa kahle ku ri misa loyi a nga interested aka Mr Post aka ku va a buka Mr Post over Benny Mayengani hi ndlela yo fanele hambiswiritano kambe mi nga rivali ku subscribe eka channel ya Matimba channel swa ka Chauke TV hi ndlela yo fana na leyo.